Malo lau mali a ho e ki melele e tonga hano kotoa. Fia ki teitalele ki motol ki mo unio ngongo mele e tio ka umafu ki televisione tonga ki he fia fini. Makai ko ia ki he tala noa lalahi oi a ho. Loto lele e pule anga ke whakafoki hake tohitangi e tolu whika uaki me tu un invest ki muri ki te whai a hano wakai i. Whakahalaki me office whalea lea whanatala halak tu whaki holo whika uaki mui ngawe ne whakahoko ki ngai tu unga wāhenga ai whalea lea. Pe afkanga pule anga ke toi whakaata ke ni ihi laka haki he ta uno noa ke nau tohi kore ngawe ki hatu unga o hapure ngawe pi CEO. Ka koe wakai lewa eni ke whakai ki. Kua whakahai minister fi whakatau aki me langa whakalakalaka whakaekonomika, lolotonga whemea ake komit kakato a neafi e whakafoki hake tohitangi e tolo, whikau aki me tutu une invest ki muli ke te whai ano wakai i e he pule anga. I he me minister fi whakatau aki me langa whakalakalaka whakaekonomika toki tāwili am lātu, neongo kwhai fi hanu aki me whetō ke he aki he tutu uni ko ini, ka oku tau mua pe ia ki he tokoni ki he kakai o e whenua. Nei mea lātua whamala ala ko loto lelei ai pule anga, ke toi whai a hano wakai e tutu uniko e ni, ka hui kai malawa ke veteki ngai whitamahino aki ko ia oku hoko i e whenua. Te whakapesea ki he loto lelei a ekparebi e whenua pe moi pule anga, ke whakafoki mai tohi tango ni, ke whai hanga au e ki ai. I he taimi tatau ko polisi whakaloto whenua, a whakaloto i potunga au e, pe moi mawhai o he motuani. O wi kai ke mau whangangofua matolu e mea konu ho haa kia ka kai whonua. Haa mahino mai pia he ngahi toi tangi eksea, mo ngahi poini o nau o mai, o ku laine tatau pia mo tutu ni ngāo e pure anga mo whonua, ke komi he pure anga ha maketi, ke whakaivia e kau ngowe, o ku lotonga whakahoko pia i he ahoni eksea. Koe korea mo tau tapa ai motuani, ke tau ngāo e whakataha whok mua, ke tau tu whakataha ke tau whengāo e aki. Pe whawhoko mai tohi tango ni ke whahanga au kai pure anga. He ku more ke mama o pe ku palomesi e motuani. O ku fuakawa e tau ngai whakawharearea, o tau rea ki pe ngahi mea ku mori. O ku teki ai pe teki ai pe hei kai. Ke iai haka kai e oange ha mawhai ki ai ke nau whai ngawe. Kono he ku whepaki ia pe mo e te whito i lao. Kupu walu o te whito i lao ke invest muri. O ku whepaki ia ke tukuange e totonu mo ngahi ngā ue whangatangata ke kai tonga ke awe ki hakau muri. Ne ongo utalamai he kupu hiva o lao, ko te whito i lao ko ni, e ngofua ke oange tu whakatuku ke hei haki nau tolu laisen muri, ka au te ki ai ke oange he potu awe he laisen muri. Ko ia upehe ai kore o atu he potu awe, mo i whakapa lahi ki he nihi ko eni ua mai nau toi tangi, pe mo nau totonu whakonistu utone, kore whakamore mori ka tiki nau tolu nau kataki ala tau tu whakataha mua, tau whakahoko ngā oe koe ni, pe whakafoki mai pe mua e ki tohi tangi koe ni, ke whakarerei e whakauhi ngā kapa unau loto ke to e whoirea koe koe ngowe, kai ai e rea koe tapuha ke nau tō ai kāma mo i hāfua kulapi ke whakahoko, ka ihe lolo tonga ni ui kai whakahoko mea peheni, pe ko whakafonga pe i bare mea u loto lerei ke whakafoki mai ke pureanga. Iksea, o pehe ai ki whakamala ala wat, whakawak mo i kahi tohi tangi koe ni, ka kumori ke mama o ha whakawheki ki ia, pe ko ano whakapaki e totonu e kakai, ka kuk whakamaheino me mo whakamala ala eksea, ai tuunga ue lao e whunua, he kai malawa e tu ni pe koe regulation, ke ne whakalaka i ia ai whakaamu, ai te whito i lao. Pe ui he mawhai o minister ke ne whakatontonu, tānaki mai, pe whai ha whakalere i kia. Koe lao ki invest ki muri nei ka mātaia i he ta ua whetahataha i he pule anga tui waka no, pe hoko me ngahi talatala no me whunua i he pule anga o Akilis Pōhiwa. Pe toku whapāsi e he pule anga o Pōhiwa tuene toa, hiri ana e toki whatu lewa i tuutu uni ki he invest ki muri i he tau ko o si. Oku mahino pe koe wheta e mahino aki koe ni oku hā i he tohitangi e tolu koe ni, koe whaka uhi ngai o e fo i lea oku hā i he tuutu uni koe ngō wei. Ka nei mea lātua pehe, oku iai pe mawhai e minister o whamalmalu ai ai lao ke toi liliu ai lea ke uhinga māli e ki he kau ngō wei. Nei whakamahino heni e he minister i kai ke whangofua e he potu ngā ue ke whoaki halai seni ki hatoko taha muri ke omi o tō ai kawa, hiapo lo akau pia moeahi. Kai ke hok iai ho haalahi koe uhi koe kau whakamooni ki he tohitangi e tolu ko eni, koe peseti peia e tolu i he kau ngoe whakatoa i tonga ni, o i kai kau ke kau ngoe minga he tūku i motu i toke lau,
Peok iai ai ho haa na hoko e tohitangi ko ini ke lawe ai takanofo i ngāwe ai takatuu. Kua autaki atu ke ofisi ai whalealea hangai whakaike eke o whikau aki eni mo i ngahi whakamatala hala tu whaki holo o tukuaki na i kaitari e whalealea ai ngahi ngāwe na whakahoko whikau aki mo i tuunga wāhenga ai ho eiki me mipa mo i kau ngāwe ai whalealea mo i ngahi kaweinga whikau aki pe mo ia. I haongongo tuku mai me he whalealea o tonga o whakahaa mai ai mātu aki hala au pito a ngahi tukuaki i ko eni o whakahoko mo o hake i he taimi perepere nges ko eni. Nei kai whakahoko ha ngawe tai whakalau ki he kaweingani ka nei o stari ngahi ngawe ko eni he whalealea o tonga i he ta ua noa taha walu o hangepe ko i ngahi whakamatala nei o stuku at ki mua me he ofisi o i whalealea. O kūlolotonga whakahoko e talatala noa i pule anga mo i kau komisiona i he komsoni ke he kau ngai whapule anga ke toi whakaata ke ni i laka hake he ta ua noa ke nau tohi kole ngāwe ke hatu unga pule ngāwe pe CEO. Ko hono whakaha e ni e eiki palemia, Honourable Huakawa Meili kūlolotonga i whemea ake li pōt whakatau wanoa wataha wanoa ua ai komsoni ke kau ngāwe whapule anga. I he mea Huakawa Meili kuna ne pehe, nei i kai ke toi tali hatohi kole ngāwe hatoho taha o kuta ua noa pe laka hake. Ka koe uhi o ku iai whakatoanga i makehe ai tau kei mo matu o tuange ai whakahoko whatongia i e ngahi tau ko e ni. Pea ku iai whakanganga ke toi whakaatāpe ke ni ihi ta uno noa ki olunga ke nau tohi kole ngāwe ke ngahi potu ngāwe ai pure anga. Kanai rewa ai whakaukau ka u mau whingau e ki ai mo komisiona ki whakaata ai ni. He koe taimen ko mau ai tau kei mo poto ai kau ngāwe ko e ni. O se ngai tau lahi. Nau tau lewa ki nau mai o whakalere ngai potu ngāwe. Pau whai ngāwe ki he liriu ai tūtūni ko ni sea ki ataka ka nau tolu ko ni o nau ovaha ki he ta uono noa ki nau tohi mai ki hano whakalere ko ni ngai potu ngāwe hange ko ni na e tokanga ki ai whawhonga e watahataha. Hero na lawai o maua hakakai o nau hau pia moe maturity pe koe matuatua whiunga. Mora mai mua poto, mo tau kei, ki nau hangau lewa i ake. Kai taim ta tau pe, koe ki ne tau whia ai ha tau kau ngā ue, kei tau i iki. Kau nau lawa, o whakaha mai, te nau lawa whai whatongia. Ai a koe whai tūtūni mahu inga ni, ki he pot ngā uen, Public Service Commission, ki nau hanga fua tau, ai tau mo whiunga, o tō taha koe ni ke ne whalere a ke pot ngāwe. Pakahange pe koe mea koe ni e ua taha, koe koha mea whai ngofua e ni pa o mahino pe me hingahi whika koe ni o mai ai pōre lahi koe ni ki tau lawa o balance off pe kono si ofi ai mea koe u tonu ke whai. E tamai he CEO ia u whemau ni kau ngāwe tō honga furu ke lava tiriwa, mo lava whai ne ngā ue, tā atu e tau tolu whai tolu pe te lava whakapaanga. O se ngo no sivi i koe ne whahu ngā ue, tene pehe mai e ia. Nā o se kore at ke tō honga fulu, kai lava o whai e ku ngā ue, kana ke o mai pe tolu. E anga whewhe e whahu ko whatongia a kai tō tolu, o se ngo nau tā atu ko whie mau e honga fulu. Ai ko whangi mea pehe sea o ku whekuki pia mo e komisiona, e na hanga koe no fua tau e whaho ko whatongia ai CEO. E ko CEO ne toa ngai, ai whakalere ko ia whalu fua e ngai potu ngā ue. Ko e toka ngā, ko e hui o kutu e whafufunga kakaio e watahatahata ni la fusmalohi, o kutotonu ke siofi e ngahi tuunga mau o lunga ko e ni, ko e hui ko e ngahi whatongia mamafa ai ngahi potu ngā ue takitaha. Pako haa ke ni ko kau CEO i he te whitoi whatongia ko ni o kuai pe ngai palpare. Maka koe anga ni whakaukau ko hina sai pe tala noa ki ai. O koe a whito aki i he tau ngā ue mo e tau kei ngā ue. Pako tui o totonu ke whakaukau i komisioni ko ni ua pe whai kauka a te motua. Nau takakai holo pe i tua whai ngahi ngā ue whakakonsulteni mo ngahi ngā ue pe he. Ke ia hawhainga whaunga ke iai peha taimiko kua hatono nou ha potu ngāwe i he level ko ia pia nau ki hu mai ha kontureku ka ue ua. Kai orewa ke matu o tua whiunga aluhake koe ai kau ngāwe i lalo ke nau mafua whakalere ai ngāwe i he level ko ni. Kono mone na koe ngai potu ngai lahi au koe kia hapalania ke aluhake mei lalo koe ke au ki he level ko ni.
pa ko me o whakalolo mahi ko hi ko me kana hoko hi wafe maono na to fo ke foi konga lahi e striker na hoko pe ange e nau retire e nau totongi ka to e whainga tau futola pa me na hoko na au hi ai e to lahi o ai whainga e ki to puranga ko hi ko whainga mai ka ko tui ko foi e lian ke whain a sio whakalele ki ai Na iai me tokanga ki he futoko lahi e kaungai whapure anga i loro tongani. Ka na e mea e ki palemia, oku ikai ke whaingofua e ngā ue ki kaweinga ko e ni koe uhi, oku ikai ke malawa ke whakamālolo i hatokotahanga o whapure anga me he ngā ue. Oku whalaa watu ai tokotaha oku ne tau kawei ai tāwhaka tātā me whakamau totonu e ea, Miakami, ka koe whaiakololotonga he kolisko tupou ki ni uioke, ke whuaki ahono me tari whalanglangi ai e whakahoko ia, i he aho to apule lulu o wikeni. Alice tupou me whakaikiki o e tala noa ko ia. Ko e me tali whalanglangi ko ni kono whātua ngā ia e kau tāki ko nau ngā we, mo ola koe nau ngā we, o kone holu i mai ai e whema o viviri ai asanita i ngahi tau moa ke whakalakalaka o tōloa mo mātu aki mahu inga ai whema o ke owa e li e kina hataha. Ko ngahi whalanglangi ko ni ko taha peia i ngahi whalanglangi o whawhoaki ke kau tōki moa i pule anga whatataha o nau mau ai manawa o whamakehe. Ko loto toa pe loto lahi whiunga, mo loto whapapau i he kau ngā ue laine mua ko ia ai pule anga whatataha. Ko i ka venga ke whaki whalanglangi o taoni o pehe, ko ki tau tolu ai kakai, ua noa wā. Nei te tau mai hā ai whewhia a Miakami i hene whaha ko i hene pēsi Facebooka, i e ta amane kina ke whilia ke kau hene ihi koe whaki whalanglangi ko ni kia ki nau tolu e taoni i niu i oke. Ko hina e tālupe ai ne tupu hake mai ne manako pe ki e tā whatata, mahono tala noa i pe whamatala ha tala noa. Nei toi whaha e Miakami na e ikaike mei kau i he whakalanglangi o taoni, ka i e tokoni me ofa e ki. Whamiri me mahini me tō taha ko tau pe i ngahi funga waka kehe kehe, pe aku whewhia i mo whamalo ki he ngahi tokoni ko tau pe. Nei toi pehe e mia au ko ikaike ngata pe i hene alo mo tonga ko ike whaki ai ne me tali whalanglangi i New York. Ka kukau ki heni me kolis ko tupou. Ma ai ngongo ai le teo me televisone tonga ko au alis tupou. Pea kua mahino e ni me hono whakaukohoko ai ngahi lesoni i he ngahi ako maalungange me university, ai kau e leson businessi mo ekonomika University Pacific tonga i he lelei taha, mo e leson kehe e ua o whatatau ke university whamaman lahi ko ia ko e Time University. Te tato e wakai pehen kia Alice tupou me whakaikiki o tala noa ko ia. I he aho wanima ko ia o Okatopa na kau e University o Pacific tonga i he whahoko hoko ngahi lesoni e tolu e ako maalunga nge ko e Times University whamaman lahi ko i ke whahoko hoko, ai ko sainisi fa sosiale pe ko ako ko ia ki anga nofo i society, sainisi fa toa sino pe ko physical science e lea whapitania, ai ko fofo taimi eni ke kau ai lesoni businessi mo ekonomika i he lau i he whahoko hoko. Whatatau ke whakoko ko e lesoni sainisi fa toa sino o whika o nongeau mātaha ia i he walungeau, whakatoa i e tu whamamanahi. Ko lesoni sainisi fa sosiale o whika ni mangeau mātaha me he onongeau, pea tatau pe me lesoni businessi mo ekonomika o whika ni mangeau mātaha i he onongeau. Ko e whakoko ai lesoni sainisi fa toa sino ai University Pacific tonga pe ke sainisi fa sosiale, o ko tatau pe a hona tuunga i e whakoko koe ai ako maalunga nge ai Times University whamamanahi koe ki e whakoko, pea tāna kia tuki ai mo toi lesoni o businessi mo ekonomika. Nei pea e pule ako ai University o Pacific tonga Palofesa Pal Aluwalia, koe lawai lele koe ai whakoko i ngai malai koe i he lesoni e tolu koe ni, koe fu lava me a lahi au pito ia, pea ku whiawhia i ngawe ne whahoko i ne kau ngawe, pea ki e whanau na nau whahoko a e whatotolo neongo ai ngahi whainga tā kone nau whipaki mo ia, kana i kai pea ke to e tuku hana wiwi, kana ngawe malohi i hono pāki i whatotolo ma o lunga taha, pehe ki he ngahi tohi. Nane toi pehe koe ngawe ko eni ko lava i lelei, o kone whaha i mai ai ai tuku pā koe whanau ako, ke nau whahoko ai ako ke tuunga u toi lelei mo ma o lungange, i ono whahoko koe ngahi whatotolo koe hi koe whawa e ia ke palani mahu inga o e ako. Ma ai ngongo ai le teo mo e televisone tonga ko au Alice tupou. I mua patau mawai tato e wakai peheni ke tala noa lalahi o e aho.
Loto le pule anga ke whakafoki hake ai tohi tangi e tolu whikau ake me tūtu uni Invest ki Muri ke pule anga ke te whai a hano wakai i. Whakahalaki me he ofisi whalealea ai whakamatala hala tu whaki holo o pehe whikau ake eni nui ngā uine whakahoko ki ngai tuunga wāhenga ai whalealea. Pea whakanganga pule anga ke toi whakaata ki ni ihi laka hake he ta unonoa ke nau tohi koli ngā ue ki hatu unga o hapule ngā ue pe CEO. Pea koe kakatu pia ho mō ngongo i lea whakatonga me le tio ka umawhia television tonga ki he whiawhini o iai whakaawina o tono koto whale o i tonga hono kotoa. Whamalo te tau ke whi au mai ka mo mea.